phone. Eish, bagcwele. Oh, bafundile shame emadrasini. Yo, bafundile shame. Nabantwana nje abahamba la stradini abangi-2 yo. Uhamba aphethe iy'ncwadi so. Thandwa. Nana, Mushman. No, the drugs, no. Oh, shame. Baba ngata batho o mongwe o sebetsa mitane a qala jwale ke ntwe o itlhaba nna mitane motho a sebetsa mitane permanent mitane a sele shame ha se sebetsa no drugs kakhulu bantwana bayafunda la batho security basinyatsitse bantwana bayafunda la silala sidlile balala badlile even abazali bayadla semakhaya kuyashisa kusekhaya nje igrocery yenziwa ngayo le imali ye-security wena inyatsayo asisona sapili sansabo majinga sabomkhizi sine sona security nini majingilano no security sano singatentile anti bathi mabesidelela abokleva abahleli nakhona uhleli ekhaya asebenzi ugada u-350 kaRamaphosa uthi wena mantshingelana mina ngcono umantshingelana ngiyantsingela ngidla imali eyithukuthuku zami yokumtshingela mawafana ingane zami ifunda ngemali yami yokumtshingela wena wenzani wena 350 uhleli ubheka u-350 kaRamaphosa uma uRamaphosa angawufakanga uyalwa ngathi yakhe basically o kgoniswa ke nna o kgodisang hante ha jwalo ke nna o kgodisang o kgodiswa ke nna o ja tšhelete yona le 350 le Ramaphosa se mpata 350 tšhelete a ke ba taxa nna o kgona bonkgono ke bana ba kgola tšhelete hande ke 350 ba e khathe man mosebetsi nayo i-350 le kahle kahle uma uthi yabuka yebo yinhle yimbi nje ayinamsebenzi kwesinye isikhathi incane yona incane ayigross ayiphumi lapha gross abani engaphuma lapha eish yo bantu wabona hale mhlale ka tšhelete ya 350 amo o kgona go ka ke khombo bobo se tamati ya ntse ka tamati tapule isaka wa rekisa beta o reka box ka lena ya tamati ke ntse ya 60 rand tapule isaka lama isaka ngotlo mka iPhone wa tlama wa deka Mandela Square isaka yo kahleni bafethu oluthola lamazambane hayi sport icheap bafethu uyabuya la ngasolo kwamelela nenyama onke mala especially nendla inyama ngiyanizwela mina ngidla inyama mina ngiyabuya nje ngishaya into istash amazambane ukhanda igrave eceleni uyapha yebo izambane leli amazambane akhona awu-3 wathenga ngo-10 rand awu-3 10 rand engabe siyale Mandela Square yabo ngiyaphiwa nangiyalo yamntwana maye ngiyamthanda shem stashi hamba nobaba wakho mantshingelane na uyikhulisele umntana wakhe nanguya angihutile ngwana nkula kata bo English loba ngikhuluma ngaye uye loyo bona khule kanjani ntombazana bona kusheki security sis bona ntatu ngona ka security so wena ha bona motho a sona tanake ke ntse go thatsa mmono go security no it's again but when you security first ene bathathela phansi end of the day
uthola ukuba thuso yena nama-security uthi uhlele esayithini njengoba sihlele esayithini ungumantshingelane-ke bakubiza ngalelo gama ngumantshingelane. Umuntu athi angaphambanisa izinto yena ofisini lakhe abuye azothi nguwo wena security. Yayizwa le nto leyo. Kumanje sitshontsha amaphilisi esingawazi ukuthi siwantshontsha siwabekaphi. Siwantshontsha nini ngoba ama-ofisi akhiyiwe kodwa kuthiwa siyawantshontsha bayalahlekelwa abantu. Yini? Uyayibona? Masipha amali lama ngathona security. Hayi bafethu, yabona nje yonke Lapho makaka lo kakela yokugagela security.